amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Yewe tugiye kubana nitwa Emi, kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo ubashe kumva urubuga rw'imikino rw'uyu munsi. Umenya ati Chameleone umuhanzi wacu tuzi afana APR, cyangwa tumenya ati uyu Chameleone niwe ugiye guhesha igikombe APR, bimeze bite? Tugomeza tureba kuri Chameleone ati ese afana APR cyangwa aratubeshya. Twasanze rero Chameleone afana ikipe ya APR, akaba ari nayo mpamvu yaje kuyihesha igikombe. Yegeye abayobozi b'ikipe ya APR arababwira ati njyewe mfana ikipe yanyu kuko yavuye iwabo muri Uganda, aje yitwaje n'umupira we wo kwambara w'ikipe akunda ya APR. Rero uyu Chameleone yaje abyiteguye cyane, aho yahise afata ikipe ya APR agatera miliyoni 50 z'amanyarwanda. Bakomeza bamushimira Chameleone ku bwifatanye yaba yatanze kabisa, kuko uyu mugabo Chameleone agiye kubafasha no mu guserebura intsinzi kabisa y'igikombe, abaha indirimbo ze nziza, abaha umunezero, atuma bajya amafaranga neza batuje, kuko bagiye gusereburana n'abahanzi bagiye batandukanye hariya mu Mahoro. Rero abantu namwe mushaka kugura tike yo kuba mwajya mu Mahoro, ni muyigure kare amatike atari yashira, kuko mu minota mikeya amatike arabashize, kuko urabona ko araba hari umuhanzi wacu Chameleone araba yaje kwifatanya natwe mu guserebura intsinzi. Nawe natakwibagiwe umurira subscribe ufungure n'inzogera kabisa kugira ngo nzensore ibiganiro zibize bikugeraho 5/5, kandi umuntu ukoze subscribe aba ari uw'agaciro kuri twebwe, kandi dukomeza twijoyinga no rubuga rw'imikino rw'ejo cyangwa ejo hazaza. Reka tunyarukire ku ikipe ya APR hirya aho ngaho uburyo byifashe. APR rero tuvuga ko uyu munsi aribwo igiye kwegukana igikombe cya shampiyona. Ubu ngubu rero turasanga abakinnyi ba APR bose baranje kwitegura gukina n'ikipe ya Musanze, bategura yuko barahita bayitsinda igitego wenda 1-0, cyangwa niyo bayireka ikitsindira bakajya intsinzi yabo, kuko n'ubundi batsinda batatsinda igikombe cyabo barahita bakegukana. Uyu munsi rero ku itariki 28 z'ukwa 5 2025 habonetse yuko ariho bagiye gusereburira igikombe cyabo ku Mahoro. Rero twaje kwegera umutoza wa APR, turamwegera turamubaza ati rero umukino w'uyu munsi umeze ute? Rero nawe yadushubije nta mpungenge nyinshi afite, atubwira yuko umukino uraba umeze neza kandi n'intsinzi barayiteguye, kuko bagomba gutsinda iriya kipe ya Musanze. Noneho twamubajije ibindi bibazo, turamubaza ati ariko se nkawe w'umutoza watumenera ibanga ku ikipe yawe ya APR? Turamubaza ati se buriya cya gikombe baraba babahaye, ati watubwira wenda nk'amafaranga yabarimo? Umutoza wa APR yansubizanyije n'ikinyabupfura cyinshi, ambwira ati ibyo bintu si ibintu byo kuba wavugira mu bantu, ariko ngomeza mbwira abanyarwanda ati aya mafaranga ikipe ya APR yegukanye ni amafaranga menshi cyane, agera kuri miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Ugumva ko ari amafaranga menshi cyane, ariyo mpamvu iki gikombe kuba cyarahombye na Rayon Sport itaratwaye kino gikombe cyarahombye cyane. Reka ikipe ya APR ikomeze yihitingire, girire ku buzima